tun tum chu headquarters ko shan kan loi nuwa headquarters biak in compound pangpar moi tak mai te LED te na an lo en ko moi tak mai te hi atu te tu kar tin an rat thina chung an rat thina chuanin ning po lo lang de ta a headquarters kan in chho nuwa pangpar tu pe a voi thap ning rat na ania chu bang chuan thu takin kan ne fly in kan chu ko de a kan tu pe lai mai te ala ma yan headquarters biak in compound vel te la mulo te tan kan hu ve ni tu shim shimin ni ka han block wall vel boka chung te chu lo en la headquarters biak in hi UPC North Mizoram District 10 kan mun pui UPC Mizoram om zong te tan a notice india pu te tan yan kan Mother Church ania kan Mother District ani boka chuan chuan atoi na poi mo em a headquarters biak in compound pangpar tui pe the om poi hi asang via mani awan ni thak em ani tui hi hemi tui pe phalo hian kan om na sa to mai chu wangin headquarters biak in pangpar tui pe phani po kha anu em ani hetiang muna te no hote na te mata kan pangpar en kol te tui pe the han om te hi alom em ani en laya kan han om de achina hei kan han tel de zel don ta ani a alom maya ti hian kan da thapa bokani headquarters biak in hi UPC North Mizoram District tan chuan kan mun pui ani atin notice india pui UPC tan a hianin kan Jerusalem ve kha ania vo in ni thleng po hian kan Jerusalem hi alani reng ani Mother District le Mother Church kan ni angin UPC notice india hian mun poimo ber ni na achil renga chuwang chuan UPC ko shan to phot member te ber changal yan ber thlengin helai mun hi alu em ani ti hi changle thar ten she zelila he biak in compound le chung vel te po hi za takin uluk takin ti hian enkol tu te le ko shan hoten an enkol thina a mu po nuama abiak in din na re to em a chuti chung chuan hei rong te an noi tara ko shan hoten ni kum sa ni som ni pathum kum top lama po khan rong noi tharin an han chei bol thar le a hei mu nuam em a rong te la fu sia chuwang chuanin ko shan tan hian na hlu em ani abiak in thung lama hian hei PG High School a om boka PG High School hi kin loka chuan kol thei huan lama an son don le ngala henglai building te hi chu la thia vek turin dona he kan biak in mun ram zong te po hi sak that vek turani boka chuwang chuan biak in hlui thalak te hi ala poimo don hle ani tuna tanga rei vak lawa chuanin kan ho tu ten ma an la meka sak thuai an tumani a master plan ten boy pui meka henglai headquarters biak in le office building quarter zong hi athar veka ladin tur ania chumi churwa manna akalmek ani chan hoi te pon lo sia ila he headquarters biak in hi kan rilru in sharing thinila kan Jerusalem hi tong China te po shefo thinila acha ome ole hetia han en mai po hianin headquarters biak in compound vela LED te kan nu hote rongbol na le in pek na hi afakom hle ani ti asya thei mai ome heng plan nal tak te hi an lo da a an en kola an kat mo em boka ti hianin biak in compound ati mu noma anuam em athalak nan te po hianin amoi thei em ani hei ti khian plan atlar that mai ani omjenei takin an lo set vek mai ni headquarters aloi nu hote shoi tu te member din te pek na afakom hle thina ni pangpar en kol te hau takem ema chuwang chuanin nu hote rong bol ne thuk le ti asya te